Бул 5 күндүк жашоодо өтө турган да бизден кийин кала турган да ошол. Биздин жаңы жол фонду ошо орозо питирине ушу жетим жесир мискиндерге неме кылыптыр, эксан кылыптыр, кеше жөнөткөн экен. Мына аз да болсо ушу конвертте акчалай беришти чечтик. Ушу бала чакага не керек болсо ар бир үй бүлөгө неме кылып атабыз. Ошо бир дуа кылып койсоңуз. Амин. Саламат болуңуз. Амин. Amin. 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 Allahu akbar. Yetim miskin jeslerge jönöttür. Şu muna akşalay berişti çeçtik. Mana şu az da bolsa alıp koyasыңар. Bir dua kılıp koyasыңар. Amin. 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 Allah. Jönötken eken da mına yetim miskin jeslerge. Mına oşonu mına akşalay nevreleringizge bir nesi alıp beresiz. Ya, oşuğa bir baldarınızga, Rusya'daki baldarınızga bir dua kılıp koysanız ekşene. Amin. 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 Allah akbar. Rahmat eşine baktır. Kana rahmat eşine. Oroza pitirler toplaştırıp niyet kılışkan ekenler sizlerge bereli dep ya. Oşoga sizde bir akça nemesinde Akşalayın. Akşalayın. Olsa olsa mı? alıp koyar. Dua kılıp koyarsın ha? Kolun açıp jakşı. Dua demişti dua kılır ha. O da selam. Rahmat, jaza kerimlerge, jazamızda kabul olsun, işimizleri iyi kılıp olsun. Barınıza sağlıkta olsun, tinç olsun. Al gel, kanday yaksan oşuğa. Bir nesil baş Buna bir dua kılıp koysan ha? Dua kılıp koy. Aynen Allah subhanahu wa taala. Hayır, kardeşler darıya Xuda kabul kalmasın. Allah subhanahu wa taala şu ballarga ne maksat tilekte bilmez, maksat tilekte istemiyoruz. Allah taala var diye bakıyor olsun. Rabbul alamin Allahu ekber. Yaxshi bo'lasizlar da. Bor bu aka o'smo keletadi ona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Dünyadagi barcha maqtovlar Allohga g'ana taqdir payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam jamoasiga jana sahobalarga Allohdan salom duolar bo'lsin. Hurmatli Rossiyada жаңы жол жамааты Alloh taolo ishingizlarga, umringizlarga bereke bersin. Tutgan orozalaringizlarni kılgan hayır sadaqa жақсы amalыңыздарды Alloh taolo nasib qilgan bo'lsin. Alloh taolo jomon ko'zidan, quruqdan, motidan, beajal o'limdan saqlasin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala çeksiz makbul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemler olsun. Elhamdülillah Rabbil alemin salatu vesselamu ala Resulü Muhammed ve alihi ve sahabe ecmaîn. Selamun aleyküm barcha cemaat. Hurmatli sapta bizden tuğanlar, ağalar, ağayını tuğanlıklar. Allah'ım şu ulug kunlarda shunday bir yaxshi ishlarga sebepchi qilganini Alloh taolo çeksiz makbul bo'lsin. Hurmatli cemaat, sizlerden bergen hayır ihsan yaxshilik topluğa maqsadlarni o'z eylerine yetkazib inşallah şu işlerge bizde salım koşup kaldık inşallah hizmet kılıp Allah Teala dünya cennet faydalı kalmasın. Allah subhanahu wa taala da uluk günde de köp yaxşılıklar kılgılar. Yani berişen bol dedi. Allah subhanahu wa taala sahiylerden bol kılar, şakiylerden bol kılar.
Allah subhanahu taala ушундай улуг күндөрдө, ораза улуг күндө, ушундай улуг айlarda бир эле дейт, кылган күнөөң бир эле, күнөө иш кылганыңың бир эле, күнөө жазылган болсо дейт, эгер сен бир эле соо иш кылган болсоң, сен 50 жакшы иш кылдың деген соопту ээлерге болосуң дейт да. Эгер де ким бир кой сойгон болсо дейт, ал 50 кой сойгондун соогун алат дейт. Ким 1 сом берген болсо 50 сом берет. Başını sılagan bolsa, anın başında hajatlı bolgan bolsa, жакшы иштердин башында турган Абдухалилова, Шарыбова, аксакалдарыбыз, Россияда жүргөн жаштарыбыз, ушундай аксакалдардан үмүт алган жакшы жаштарыбыз, Алла таала сиздерден разы болгон болсун. Тапканыңыздарга береке берсин. Дайым ушундай алылыктуу жакшы бир соо иштерди дүйнө жана ахиретте пайдалуу амалдарды кылышты Алла таала баарыбызга жеңил кылган болсун. Мына сиздердин себебиңизден бизге мына Элтай, Хажекем болуп сиздердин кылган жакшылыгыңардын себебинен биз да үмүттүгөр болуп, Алла таала сооп төлөп атабыз. Дуа кылып туруңуздар бизге дагы. Амин. Алла субхана таала не максат тилекте жөнөткөн болсо, ошол максат тилекте болсун. Берген хайыр ихсаныңыздарды дүйнө жана ахиретте пайдалуу кылган болсун. Кылып аткан дуаларыбызды жабат кылсын. Кылып аткан жакшы амалдарыбызды Алла субхана таала кыямат күнү башы болсун. Аябагы Алла таала өзгө сүйүктүү, пайгамбарга катыштуу үммөттөрдөн калган. Алла субхана таала ушул өтүп кеткен ата бабаларыбыз ушундай улуг айларда жаткан жерин бейиштин бакчаларынан калган болсун. Тирик ата энеден өмүрлөрүнө, рызкыларына, имандарына береке берген болсун. Я Роббул аламин. Акыкатта сен мээримдүүсүң, кечиримдүүсүң, я Роббул аламин. Ажызаңды тутканыңды кабыл кылсын. Allah subhanahu wa ta'ala bugün yüreğimizde fikirimiz olan жақсы niyet dilek oy maksatları etsin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar. Rahmetka ya erhamer rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim şu Kırgızstanımızga Allah Taala özün tinçlik bergen. Amin. Ailemiizga özün tinçligini, merimini bergen. Jala japkandan, quruqdan, otdan özün saklagan, kelgen bala, kelgen joydan qaytargın. Allah'ım yerimiz, yurtumuz tinç bolsun, tokşuluk bolsun, nasip kılsın. Şu işin başında durgan aksakallarımız, gıplarından işlerine bereke, omularga bereke bersin. Abdухалилова, Шарибова, Amir Sağoğuz, Tölen dostlar, Nebabalar, bardık kalan ülkeler, atılıp bağan cemaatin işine bereke, omularga bereke bersin. Atina fidin aksına da, fil ahireten hasana da, yine azabana rahmetin. Kim Allah'a жана анын элчисине ыйман келтирсе, намаз окуса, ораза тутса, ал адам Алла жолунда согушсун, же жашаган жеринде отурсун. Баары бир Алла аны бейишке киргизгенге укуктуу деди. Ошондо сахабалар, о Алланын элчиси, муну биз элдерге сүйүнчүлөйлүбү деп кубанышты. Пайгамбарыбыз болсо кошумчалап, Алла Таала жихад кылуучуларга бейиште 100 даража даярдап койгон. Ар бир 2 даражанын аралыгы асман жердин ортосундай. Эгер силер Алладан сурай турган болсоңор, Фирдаус бейишин сурагыла. Себеби ал бейиштин ортосу жана бийиги. Анын өйдө жагында Алланын аршы бар. Андан бейиштин дарыялары агып чыгат деп айтты. Бухари.